Wa in hi April ni som pathum sang ni som ni panga thole ni ani a clear tu le ngai thatu te chi bai le ve kule kan video te top thlengin min lo ngai thak sak ula like le comment te min lo pe ve ngei donya. The Pakistani marriage ke chia India chuan Operation Sindura jet an ka thak chiat an pholang India chuan thole ni hian Pakistan marriage fighter jet Operation Sindura ti chiat chetonia soichu a pholanga he thil chia hi second somni paruk chung video destroy the enemy in the sky ti manga entirani a Indian army ten social media a an share ani footage atanga still pakhat high level press briefing nei ma a phochwa chu heti hian a chiaka the Pakistani marriage ke chia ti in Hei hi India intun naya sipai indona tanga Pakistan thlo theina tla mu the Firfiak na alantir masak berani a Indian Air Defense chuan van boruak an hena an chang ti an soya Air Marshal AK Bharti Director General of Air Operations chuan mirage hi India Ramasiam Air Defense System manga ka thla kani thu anem ngetani Alang sardang chu India Ramasiam Air Defense System Akash system a stellar performance ani Edi borak chak takhida khom le man the ni a he hi kum som kalta chunga India sarkar in budget le policy lama apui na wang chawani Pakistan in missile drone le aircraft ka tamber chu Indian integrated air command and control system le Akash surface to air missile system mangati boyani thua soibok JNK a sopiana security force tenena inkana Firfiak pathuman thi Jammu and Kashmir Sopian District Security Force 10 kela ramgo abe puyan thak nuwa tholeni hian Firfiak pathum anthini in Indian Army chuan asoi Operation Kelara hian Rashtriya Rifles Unit pakhatin General Area a Firfiak anom dan chungchanga Specific Intelligence atanga chutin Indian Army te chuan Firfiak zon hnale ti chiat na an kalpuya Operation chung hian Firfiak te chuan nasatakin an kapa India sipai te hian kap letin Firfiak pathum an thita ani Operation chu kalpui me kaniti in sipai te chuan thu chwa siamin an tarlang Ramnga chunga hian Firfiak pahne tanga pathum om theina oma people aware of the development chuan an soi April ni somni pahnia pehelgama Firfiak te beipui thlakani nuwa mi somni parukan thi a mi engemaza tin hliaman tuar nuwa sipai te hian South Kashmir le Kiswar ramngo a combing operation an nei tanani Wa in hian sing karma taka beipui thlakani a chuti rualin sopian ramngo in khwar Firfiak nerin helte hi pehelgam thana hian anin nam hnoyem te ro hriat alani lo heti la hian Pulwama district munsangshanga postmortem hmoni a pehelgama Firfiak te beina in nam hnoi Firfiak te hriat tirna dong tu chu loman cheng noi sompek anni tur thu puanani Hemi ma hian Jammu and Kashmir police te chuan pehelgama Firfiak te poi khoina thlenga in nam hnoi nia soi Firfiak pathum te lemle identity anti chuak boka Firfiak pathum te hi Lashkar-e-Taiba ne na in somve kan ni Pakistan hawin ne na lom na an nei indona manga chan le ta India avole emni India le Pakistan in karaboy na chuak zel kara Pakistan ramat ne na lom na an neya Pakistan foreign minister chuan tui Indus water treaty lama injem na lam hoin India ne na chinfel ani lo chuan in ka haiti chethei tur indona achan let ani thei ati Punjab mi meichia kumsum nga mi chu Pakistan in drone manga anbe nuwa athi JNK pona civil mi thina report masaberani Kor hi Firozpur cheng ni in Pakistan in drone manga abeya wangin hlia matwara athi na hi Jammu and Kashmir pona civil mi thi record masaberani Kor hi Firozpura khai fem ki khwa mi ani a meni rias zandar kwale achan vevel khan varanda a an thutlain in chunga drone atlani drone ke hi varanda an carding chunga atla a hemi nu hian kang mai achhuaka Kor apasal Lakwinder Singh le afapa Jaswan Singh te chu kang mai chuak na sataka wangin an hliamani Kor hi akang na sahle a ataksa za chu akang ani apasale ro ataksa za somsari vela kang buka an pani hian Ludhiana a Dayanan Medical College and Hospital DMCH referan ni a an fapa Jaswan Singh hian hliam tuar ma se ani ero adin mun athani in kan thulak na chuan atarlang achung te chuan Kor hi athi ti soin Lakwinder le Jaswan te pani din mun chu athat thun soibok Police te hi Ludhiana a DMCH an kaldona mithi ruang hi Firozpura shwaikir le turin an kaldona niti in achung te chuan an soibel bok
State Police te chuan van toina an to lai hian car lai te eng ten soya he wang hian he van toina hi thleng ni nan soi blackout an zom lo ti na ni don chu. Fake news Pakistan. India le Pakistan in karaboina azwa zel wangin fake news adar na sahle a Pakistan Armed Forces sarkar official le media ten thudik ti danglam shetle mi pui ngai dan ral thuam lama siam tumin fake news an sema an sipai ten thudik lo an pechuak le a Pakistan Navy ten submarines ship and aircraft an tho chwa puinia anin soi hi sanghe somni pathum Pakistan China Naval exercise la ya thalak an the darani. Thalak diktak chu Chinese le Pakistan in dolong ten formation siamin an petrol line mo ani a Pakistan Naval Air Arm Lockheed Martin P3C Orion thlo na pathum achunglama an thloka ma se tu na ti chwa alter visiona tuin noi long digital in da ani. Sakhwa le politics Karkalta tholeni zanlai tangani lani jinglama India se paiten Pakistan ram chunga terrorist mun infrastructure mun pakwa an be nuwa inrinit laidar nga atangin India le Pakistan chuanin ka hayan neita a April ni somni pania Kashmir chimlam Pahalgama khwazin mi somni paruk terrorist ten rong taka an thawanga terrorist le apuitu Pakistan laka phuba lakna ani Zulkar ni chungvel chu zantin Pakistan sipai ten ramrika na India lam anron ka po in ka hai puan nuwa alo re ta ani Pakistan chu khover riata terrorist chim takte khoilian tu ani a tun tum thua po hian Pakistan chu khovela amal chan ani bera Pakistan ni mo terrorist e mo thlop zonga thu soi an lawani Terrorism e mo terrorist chu antum le andu zong le ngai ta ti hlotlin nana tharum violence mang tu ten ni a chutianga antum an ti hlotlin tumna tharum anthona chuan poisa kan nei lawa poisoi le poisoi lo an thlar sang lawa antor na tur poi anti lawa rap thak tak takin an se thina ni khovel huwa pa terrorist pol ming cheber chu Islam terrorist an ni a India sarkar rin Unlawful Activities Prevention Act 1967 nuaya terrorist pol tia puan chu Pol somnga don lion oma India laka terrorist nin omle hwa thalaber te chu Jammu and Kashmir kai noi terrorist organization ani terror organization som chuang an oma chungzinga chuan kumsang ni som pakwa February ni som palia India ram chung Pulwama peya sipai somli parukan thi na kha Jaisi Mohammed JETT ani a kumsang ni paryat November ni som ni paruka Mumbai be mi za som sari panga an thi na kha Lashkar-e-Taiba LTT ani a tun April ni som ni pania Pahalgam be na mi som ni paruk an thi na chu the resistance force TRF ten anma ani ti ani anti a TRF chu Lashkar-e-Taiba peng offshoot ani Heng Kashmir kai noi terror group te hi Muslim an ni a Kashmir pumpui Pakistan tana chu tu Pakistan a omse ti tu te an ni Sakhwa le politics chopal tu an ni ti la adik ber mai ome Sakhwa le politics ram le nam thil chu thil sang ani a ma se in zom si thlar shani mo then shani mo har takani a Lashkar-e-Taiba Jaisi Mohammed le the resistance front te po in Kashmir pum Pakistan a omse an ti chu Muslim Sakhwa wangani a Muslim hlang thayang bera andu ani India ram hilo enveta ila sarkar chel tu te chu BJP anni a Hindu pol ti anni ram ro rel na politics le Hindu ni na Hinduism an chopol na sa le apu anni a India namnun culture chu Hinduism Hindutva asiam tumtu te anni anzinga BJP kai noya chuan Firfiak taka kaldu polan oma chu India ram Hindutva asiam tumtu Rashtriya Swayasevak Singh RSS anni a chu RSS du dan chuan India sarkar chu ne influence le apu ani chu andu dan chu ti puitlin nan terrorist pol te angin tharumero an manglawa mase dan mangin an beya state tam taka sakho zalen na dan ti in sakho in le khapna dan an siama chu chuan sakho te jok abikin Muslim le Christian te anek chepa Christian te tan chuan an sakho tumber tharum tholawa chanchin tharil na anek chep na sahle a rilru le taksati du dan na antwar na sahle ani terrorist le anthil ti te antim omle nol tur ani le dauna konga malak lai hian Sakho tamber ni na le sarkar chakna mangin ram chunga sakho tlem zok te ra be le nek chep me kan ni em ti chu uluk taka ngai twa tan adu om hle tin sakhwa le politics hi abikin thunai na changtu ten sarkar lai puya le state a te an chopol na sal tu kem ti te in en fya na na man atan athalle defense lama India ma son na en ma chhop then khatte Freddy VL samte
Operation Sindur chuan van sang lama India ne blausia min hmutira drones missiles jet fighters changkang tak min hmutir baka air defense system borua ka inbe na laka tanga inve na timaila anei thatzia po kan hmu in kan sheveka India hian ram ven himna lama ma son zel ala tuma ma chhop po anga e chungte chu en thuakila pakhatna India chuan a navy te manatan naval utility helicopters NUHS engine pahni nei aluvir in thlep thei khom danin ati boy ve lo leitumin US le France te ador meka India navy hian hetiang helicopter changkang hi za som pakhat vel anma mo chutani panhina laknau khopuya BrahMos NG next generation missiles siam chwana mun changkang takhon tharani a BrahMos NG missile hi BrahMos missile pangai ai te jang dewani a pakhat hi kg sang khazani somkwa velani apa ngai chu kg sang ni zakwa velani a jet fighter Rafale Tejas etc te pon pathum vel an pai theyang he missile siam na hon thara hian kum khata BrahMos NG missile za somnga vel an siam chuak theidonani India hian Rafale fighter jet siam tu Dassault Aviation ne na Rafale thona India siam nge ral thuam adu mamo ang phurtir phalna theina adila phalna amoni pathumna Nashik Maharashtra a Hindustan Aeronautics Limited HAL tenan siam Tejas fighter jet thar upgraded Tejas Mk1A chu tunkum jun thlavela test thei ani be se ni a test dang po nei ani anga tunkum to vela Indian Air Force IAF kuta hlan thei ani arin oma IAF hian HAL siamatan Tejas Light Combat Aircraft LCA hi za somriat a ordara kumsang ni somni pakhata khan inrem na kror noi khat point panni huvel zet an lo ziak to ani heng LCA te hi MiG-21 fighter jets lui to te thlak na na thi ani palina meni ruksang ni somni panga Delhi Defense Minister meeting nei ni in heta hian India chuan stealth fighter jet engine thazok siam atumna lama Japan chu thopuya soma Rajnath Singh le General Nakatani te chu anin kom India hian Advanced Medium Combat Aircraft AMCA program nein he program hnoya hian Indian Air Force le Indian Navy te mantur fighter jets changkang siam chu atuma 5.5 generation stealth fighters jet fighter changkang mil mate radar etc ina aman thailo turemo manhar sa siam bel atum meka kumsang ni somthum panga vela IAF 10 an man thei tran be se ani a engine tan hian Japan siam IHI X49 engine chu ai jiao maya thopuya asom ta ani heba ka hian tanks AI le space lama thodun dan tur kongte po an soidun ani India hian AMCA ai changkang tur 6th generation AMCA po angai twa tran der to a sangni somli vela chuan siam man ain be seya hengral do thlona te hi tuna upave to SU30 MKI te thlakna na ti ani a tuna hian IAF hian SU30 MKI hi zahni somruk anei mekani pangana India sipai te thlona lian bungrua sipai etc phurkwal tu po an upave to a India chuan thlona thar le changkang zo ka thla ka tum chho meka Russia Soviet hun lai siam Ilyushin IL-76 thlakna Japanese company Kawasaki Aerospace company siam Kawasaki C2 chuan amit alafu a alei theina Japan chu dilna proposal tender thelu turin official takin asomani Thlona lian British siam Avro HS748 tele Russia ko chuak Antonov an thar te te po India rama siam chwa vengat Airbus C295 min athak chaudon bok Airbus nen hian kumsang ni somni pakhata khan crore sing ni sang khazakwa somthum panga hu zet contract an zia kani IAF hian tuna thlona lian pui bung rapor chi timaila an thar te hi zachuang IL-76 hi sompali C-17 Globemaster hi sompakhat C-130J Super Hercules hi sompani Avro HS748 hi somnga parukte akol mekani IL-76 hi 2030 a kumsomli an pel to dona India chuan Russia hne na heng thlona tangkai te nunna po seidan hi azota Russia chuan athara thlaka thatber thu alo shila wangin athak donani parukna India DRDO siam vengat missile Astra MK2 chu kumsang ni somni paruka pe filman be se ni a kem za somli tanga za somruk vel athui akap theyang jet fighters te paitir turata na dwan ani a hei ai changkang Astra MK3
Gandiva anti bok kem zathum chuang kap theipo kumsang ni somthuma peman atum mek bok pasari na DRDO le Larsen en tubro thokdunin ansiam Indian teng sang chi zorawar ton somni pangavel chawarit chu tun hnaya French drama ral thuamsroa antelvia mimit alahle Tlangram indona biakati ania aming himhan lai sipai general Poisen Himalaya tlangvela lochero puito thin general Zorawar Singh mingchoye phwani in French pon ai tle ni na langa kumsang ni somni pasari toplama chuan Indian Army te kota hlan man bai se ni pariatna India chuan tun hnai khan a pathumna submarine changkang tak nuclear ral thuam pai submarine submersible ballistic missile nuclear SSBN pakhat anei bela ti hian India hian nuclear ral thuam kap thei submarine pathuma nei ta a palina po sang ni somni paruka anei man arin om tin project 77 kalpui mekin he project noya hian nuclear submarine tamjok nei bel atum mek boka India chuan kumsang ni somthum paruk vela tin zone ani India hian le van le tuye tangte in nuclear ral thuam ka chwa theina anei kim vek to ani amamolom kanshiat angin India hian chanom chim om Pakistan le China anei tlata China mason nala azwani na zuang tak tak si a heng chenom lulul panhi te hi anla tang dun zuya India hian in Vietnam a chenom teral thuam nei engemo a aya changkang a kolve cheu hi atul tlatani China in luling lutuk tur ti ziaum deu nan te po atul kan ti thayang kan soi kim seng lawani thui don lutuka kimlo takin ka hanzia kani kan soi lo pokhi mason le mabak tam tak India hian alaneya nakin hun clearin a in po achap mup me kani hunero aladu ve deu nge yang ramri nai state ten ral muan lampan zel Pahalgam Firfiak pol beina chuak wanga India le Pakistan te ni thum chung anin ka hnuwa Injini Liamta Khan Rampani Directors General of Military Operation DGMO ten ka hayan puanga Pathiani Zan Khan Ramri nai state Rajasthan le Jammu and Kashmir huam chunga in beina chuak lavin hunral muang tak an mang Rajasthan a chuan Pathiani Zan Khan ron manga beitumna omle ni a thuthang a oma wangin blackout puan le ni a Macedon le misal mga inbe na thleng zui lo wantlang mi puilam poin nimin thochan ni thleng khan nun phung pa ngai hun an man thuan tar lang bok India le Pakistan boinen zia omlam apan mek lain nimin khan Prime Minister Narendra Modi chuan Armed Forces how to te high level meeting anei pui Defence Minister Rajnath Singh External Affairs Minister S Jaishankar le Chief of Defence Staff General Anil Chauhan te antel boka high level meeting nei zon nu chonhulama khan India le Pakistan IO in Directors General of Military Operation DGMO level in piakna nei chunzom le ani thu defense official lam chuan antar langani Director General of Military Operations DGMO Lieutenant General Rajiv Ghai chuan India and Pakistan sipai le civil mi te nilavin Firfiak te abeiti asoinon le a kan targeta kan siang tok hle ani ati Kirana Hills sa Pakistan nuclear facility ka saknya soichu thudik lo ani thu soin Kirana Hills sa nuclear installation aumti anshiat lo thu Air Marshal AK Bharti chuan asoi Ramri Dep State Shangshanga Borak Ralmuang Chauzel ma se Indian Space Research Organization ISRO Chairman V Narayanan chuan satellite sombor vel chuan cholovin ven him na thokin avil reng thu asoya mipuite chu thlamwang taka turin acha Bora kamuan chauta ka wangin karliam ta changa airport kharlei lok somthum panhi te po hongin thlothena service chun som thwai ni don ti Airport Authority of India AAI chuan soya karliam ta a Indian Armed Forces 10 Operation Sindur ane nuwa Pakistan lam anron che chwa ven thon thila India marlam le khothlang lama airport somthum panhi te chu kharlei lok ani a meni kwa changa ni som panga chunga tan civilian flight ti to pani Ramri kal tanga inbe na le silai me pwa thom te re nuwa Jammu and Kashmir line of control LOC international border bulacheng in kan thleng wanga mun danga sun chwa te po an chen na lama an kir le chanta a heng muna cheng te hi ni engom za chu college le sarkar muna te sonan ni a Ramri in kan chhuak wang hian civil mi somni pani an thi baka chen na in sum don le sa khom mun engem zat a chebokani Pakistan sipai le police official te Firfiak pol vina tel Indian Intelligence Agency chuan Pakistan sipai le civil official then khat chu Operation Sindur kalpui truma Pakistan le Pakistan of Kashmir POK huam chunga Firfiak pol in khwarna mun kwa beina a thi te vuina antil ngei ni in antar lang
Firfiak pol mi le sa thi te vuina official yan tak tak ten tel hi Pakistanin aram leilunga Firfiak pol in kulte thuk taka athlop na atilang chiang hle ani ti in intelligence agency chuan asuya Firfiak pol mun pakwa beina thi zinga hian Laskar e Taiba elite commander Mudassar Khadian Khatsu atila avuina hi Pakistana sarkar sikola anmangni nan tarlang bok Mudassar Khadian Khas vuina inkhom hi khovel hwa Firfiak pol ho tu le elite milhun zinga mi Hafiz Abdul Rofin akai shwayani he hun hi Pakistan sipai ai ole Punjab Civil Administration atanga Firfiak pol thlop tu sangin anman puini in intelligence agency lam hian antar langani India in Firfiak pol mun kwan beina khan Firfiak pol ho tu sang Hafiz Muhammad Jamil bahawak pura in khwar markaz Suban ala Firfiak pol ho tu potela ani baka hian Mohammed Yusuf Azhar IC814 hijacking a innam noile Abu Akasha LET in ral thwa matol rukna sanga innam noile JEM member Mohammed Hassan Khan tepo anthi nia soi ani bok Indo-Pakistan update by Zairem Thanga Vuini som pathum me sang ni somni panga a inka na lam thu thar om shan lo maseti RF helpol pehelgam inka na a mopur tu member pathum chu sipaiten an kaphluma an ka na mun hi Kashmir chimlam pang sopian distrika ani Prime Minister Modi chuan Adampur Air Base atloa fuina thuba ka Pakistan laka India ril ruput dan te shila Firfiak te beile na chu thil ni dan pa ngai achuak thar ani thu asoi boka nuclear manga invo na chu ngoibo pui ani to lo tur thu asoi bok tin pehelgam in kana mo phurtu te chin shil theine na chengnoi somni pek tiaman ni Jammu and Kashmir le ramri thai khochen khata te po vuina tangin school hon chanani a thunei tu te chuan engma hlo thon tur om lo thu an soi Eptupol member chen khate chuan in ka hai puan ani chan chu mi puite hne na chiang taka puang turin central sarkar an phota tin Balochistan le POK lak theinarem chang ani thule Firfiak te khonge an bo ti na zot bok Pakistan lama India in chiat na thlente an tlangzar nuala India hian lo chuna sahle ti alang theya building lo tlak to lo atam hle a Marcos e toiba mun pui Firfiak te twal le na po lo tlak om to lo ekar zanni borvela zawni in khovela Firfiak te in kol mun lian ber anga soi hialani Murid kia Laskar mun pui po achunga ko heu hwau meya helai muna hian an mani poalen school le dam doin baka quarters te po an nei thlapani helai muna hian 2611 na an mantak Abdul Kasab te po training pek an lo ni to china an thu pui chu ti chiala thatro thiro ti nani Shekhapura additional DC Usman Jalis po in thuthar lawrkhawm tu te ma he thu hi a confirm ani Bahawal purkhwa a Firfiak te mun pui Markaz Subanala anti Jaisi Mohammed mun pui Masud Azhar en kolpo lak tlak om tolava Masud Azhar hi 2611 a po amo phurtu berani nge a anin phenna Masjid Mospo India in kan bom chena chle ani Dr Amir Bokahari chuan Khamizan Khan emergency case thum pasari zet an nei ngal thu asoi Satellite thela ka tanga landanin an squadron leader thita kha India in Jacob Babata Shahbaz Air Base a belai thi ani a ani khan Pakistan jet fighter chuan Vorji F-17 Thunder khalchwa atum lain India beina atong palhawani India ram chunga Pakistan drone te an ron lut na sahle a ka po an kap thana cha drone in India lama poi a khoi soitur omlem lawa Pakistan lama iro India drone 10 chiatna na chatak an thlena an cricket stadium thlengin afu ani kha Pakistan Information Minister Ataula Arar chuan Pakistan in tuma an be masak ngai lo thute beyan to kani chuan changle turin dikna chanvo an nei thute India in no naw poi soilo te an bitum thute Pakistan ram chunga Firfiak ten om hun khoyama an khwar lo thute asoi thalak S-400 Air Defense System Russia ku chuak Akash Air Defense System le L-70 S-400 thachang tol tu te made in India Prime Minister Modi address nation in Mizo Lettu Zairem Thanga India mi pui do takte u chibai ule kan zawa in hun liam to kan chanrual ne le do theina kan mu veka ama sabera chuan kan ral matong chipai te ramri duty te kan intelligence agency te kan scientist te India mi pui zong te ai o in zana chipai kabu ka cheu kan sipai hwai sen ten operation sindur lotlina turin hwai sen takin an theinan lan tira an hwai sen te hi India rama nu zong far nu zong le fanu zong te tan ka hlana ni thianti u
Triante u April ni somni pania Firfiak te chet na rap thlak tak khan kanram le khovel abarakaya cholmang mek me pui pui soilo te chu an sa khwa zotin an chung te mu lai nge an fa te mit muwa nge an that mai kha Firfiak te rap thlak zia tilang tu ani a anun ron thlak ani kanin lung rol na ti chha dan tuma an chet dan kha katan chuan amimal tak puin anangoi ngoi ani he Firfiak ka chet na hian sa khu sang sang nam sang sang le political party sang sang te po na taka dawle turin kan lung rualani ti chuan Firfiak te noi bo turin sipai te chu kan thla zalen ta a voina chuan Firfiak te le Firfiak pol zong zong poin kan farnu le fanu te mai thaya siam man to zia chu an sheto ani Chianti u operation sindur himing ani satlia lava ro rel na diklen tura thutiam na ani me ni rukzan reile me ni sari jing lama khovel pumpuin chu thutiam chu ataka changlai an mu a India sipai ten Pakistan a Firfiak te omna munte an training center te nen thel ho lavin an beya Firfiak te khan manglama po an lamang lawang India in khatyang thutluk na lian tham asiam theani ti kha maseram mi puite kanin lungruala nation first te kan thupui tla chuan thutluk na ro rum tak siam ani thei china ara po mu tur aum thin khatia Pakistan a Firfiak te mun pui India missile ten an va chuta kan drone ten an va den khan Firfiak te chen na mun a chimai ani lava an hwai sen na po chut mi sakvek an ni bok Bahawalpur le murit ke te ang Firfiak te mun pui kha ani na taka chuan Firfiak te inzer na mun pui Global Terrorism University ani a khovel khoi muna po Firfiak ka chen na lian tham deuh chu 9/11 ani emo London bompuak emo mana ta to India rama Firfiak ka chen na lian tham tak tak te kha engti kong emo tak chuan heng Firfiak te chen na mun nen hian inzom na an nei nge ani Firfiak hoten kan farnu te mai thaya an siama chu wangin India chuan Firfiak headquarters an chu cheve ta mi ani India na beina hian Firfiak nun rong mai mi sa ai tamma chu pial rala athona heng Firfiak te kai shwai chin tu te hi mana ta to chalen takin Pakistan an oma India phiaruk na an thok china chung chu India chuan mit khap kar lawa anwai chimit vekani Chianti u he India malak na hian Pakistan chu beito na khurpuya anuk luta khwa an mutalava khwa amulo miawa wangin poi a khoi bil leta Firfiak te beina India thural pui talo chuan Pakistan ram chuan India zok chu minron beita maya kan school te college te biakin te mandir tele minaran che na mun te chu anron bitum zuya kan sipai mun pui te po anron bituma ma se chu ta po chuan Pakistan mel dik tak alang le ta thawani khovelin an movek Pakistan drone le missile te chu India ma a chuan na thel ro ang mayin an chil tla ur mai ani kha India Air Defense System ten van borua ka anwai chimit vekani Pakistan in bot seina kha ramri thleng chawani a India ero chuan Pakistan ombora tak a beisia thunga India drones le missile ten diklu tukin chelmi alavin an kapa Pakistan Air Base te anti chat saklomani Pakistan in achwan ani le ngal India ni thum chung lekin Pakistan rin phak baka na sai na va sopa chu wangin India na be no atang kha chuan himdan kong angai twa ta a khovel ram sang sang chu boina aziaum theinan a auta chul maya khovel ram sang sang chu boina aziaum theinan a auta chul maya khovel ram sang sang chu boina aziaum theinan a auta chul maya na taka sawp ani nuwa chuan lo thei lovin me ni som chu nuwa Pakistan lam chuan kan DGMO chu aron beta topa hemi ma hian Firfiak te omna mun na satakin kan ti chheman to ani Firfiak te po an chatuan mun tura kan thon vek hloma Pakistan ngen chan thla tu te om mun chu khorama kan chan tira chu wangin Pakistan lama tanga nge na om ta ka chuan le Pakistan lama tangin Firfiak ka chen na thleng to lawang anti ta ka chuan India poin ngai twana senga ka soinon le lokang Firfiak te om mun te an sipai mun kan be te hi tuna hian kan so leilok ani ri maya hun lo lakal zel tura Pakistan che dan le om dan te chu kan zir chiang zelanga eng angin nge anom zel kan enang Chianti u India sipai chithum kan Air Force Army le Navy tele BSF baka kan sipai dangte anin ringa surgical strike le air strike nuwa Operation Sindur hi Firfiak te laka India policy ani Operation Sindur hian thu chamin nu chia pakhatna chuan India Firfiak ka chet na chuan mit aya mit ha aya ha ani zelang kan du dan angle tha kan ti danin kan change don ani Firfiak te lo chuan munat piang chu kan lu chwa zel bokang
pahnih na chuan nuclear hmanga invo na hi India hian angai thaliam don lova nuclear phena in show sa te reng laka chuan India in na takin ma ala zel don ani Firfiak te hum tu sarkar emo Firfiak te fuipor tu emo kan in sang don lova operation sindura hian khovelin Pakistan ni na ten tak amuto Firfiak te vuina Pakistan sipailal berber te po ankal khomani kha state sponsor terrorism finfiana chiang lutukani India le chunga cheng mi puite hi thlom tin reng la ka tanga hum him turin thutluk na engpo asiam zelang chiante u indona mwala Pakistan hi kanlo ching chaw zia to china tunchuma hian operation sindur hian aron chunzom le chiani hi thalera le tlang ching chekara po kan theina kan pholang to a chu mai nilavin new age warfare ra po kan thatzia kan lan tira tin he operation a hian kan ram siam chwa ral thuamte anlo thatzia alang chiang hle a khovel poina mo a kumzabi somni pakhatna indona chuan defense manrua India siam chwa te hi aman hun athleng ta ni ti po Chianti u Firfiak ka chet na renga kan zawai in lungrwal tlat hi angaya chanrwal chu kan chakna berani kha tunhun hi indo hun anilawa ma se Firfiak te chet na hun po ani bik heklo Firfiak ka chet na laka ngai dam na reng nei lo hi khovel nuam siam tura thil thaberani Chianti u Pakistan sarkar le an sipaiten Firfiak te ile ina an soma wang hian an mani Pakistan nge hi Firfiak ten an lati chhevek donani Pakistan hian himadu chuan Firfiak te chu anzung chapa phoin a phoro nge anga yang chu lo chu remna kong dang aum lo India chuan adin na achiang Firfiak ka chet na le in biak na akal kop theilawa Firfiak ka chet na le in sum don ton na po akal kop theilo tin thisen le tuipo alwang kop ngai lawang vo ina hian khovel ria ta ka soidu chu hei hi ani Pakistan nen kanin bedon ani chuan Firfiak te chet na chungchang kan suyang Pakistan nen kanin bedona ni chuan Pakistan occupied Kashmir POK chungchanga ani bokang ram mi puidu takte o India mi puite anlo himna te India hi developed country alo ni theina te India hi achakhle angai phut maya tin atul huna chuan kan sakna po chu kan lantir atul boka tunha ya po chu ani India ina ti chu kan sipai zong te zana chipai ka buk non le chewa kalom tak zet ani India ro pui berro se India ropui berose India ropui berose ole kha kan prime minister thu soitlang pui chu ni a thu soi tang khan kan ngai dan te comment lama soi ve ila a tha ange mimal ngai dan le rin dan han se ve le lok ta ila kan prime minister thu soi tang kha chuan India hi atlom ho lawa anung tol lo boka Pakistan in alwa mek POK po lak let nge atum ru hle ti acha theya hei hi chu Pakistan hian indona achan hlo ani lo chuan arem tirin omlawa India in nei let nge atumani boxi chuan indona hian hun rei jok alo o nge inarin omani tuna hian Indus water treaty po suspend reng alani a thil thon chwa le lak lu baka van boruak kharte tuipuya kal thei chin khwa kher thlengin sut alani lawa India chanchu athari jok tura chuan ngai ani engpo ni se indo hi chuan angong thui e maya ne tu jok po ni ila kan tor ve don tho wangin indo hi chowak chi po ni lawa ma se ramlak le tu kan ne ni chuan indo chu angai mailbox si lo clear top phot mayang o ole khati chong khatun chuma tan chuan ni le ri phot mai sela min lo clear sak china comment le like te min lo pe china kan lom em e